mi bilo i da sam zvanica samo da prisustvujem na ovom skupu, a privilegijom smatram što sam dobio prostora da u ime Gusala i ja nešto danas kažem, mada to nije lako među ovako blistavim i akademskim umovima. Na početku, eto, pošto me predstavi kao pjesnika, to u stvari i jesam u guslarstvu, počet ću mojom najkraćom pjesmom, a ne bez razloga. Da te pitam, srpski rode, koliko je zemlja tvoja? Pozobal rad slobode žrtvenika i heroja. Moj Srbine, znaš li, reci, koliko strada od krvnika i koliko tvoji preci krst nosiše mučenika, a s nebesa glas doprije srpskih duša sa sabora, dokle sunce zemlju grije, na to nema odgovora. Eto, htio sam u 3 strofe da kažem i radnju i stanje i zbivanje svoga roda, a sad bi nešto malo, a sve vezano za gusle. Najskuplja riječ u srpskom rečniku je sloboda, a najskuplji i najsvetiji imanje na srpskom zemljopisu je Kosovo. Najplemenitije sjeme ono iz kojeg proklija kosovski božur, a najvredniji objekat do danas sagrađen je ćele kula Kutčegra. Najsvetiji instrument u nas Srba su glasovite gusle Javorove. Gusle su istorijska i literarna čitanka srpskog roda i plemena, gusle su genetski kod srpskog naroda. Ja pričam o srpskim guslama jer i svoju zbirku sam skromno naslovio Sveukupna istina o nama sabila se u srpskim guslama. Pritom ne branim nikom da gusla, ali tu tapiju nad njima ne bih lako dozvolio da se Srbima otima ono što im je kroz istoriju u Svetosavsku crkvu najsvetije. Sada bih se osvrnuo također u korist ove i ovakve teme i na trojstva koja su određivala i određuju srpsko trajanje i postojanje. Sveta Trojica nas čini hrišćanima, ali imamo jedno trojstvo, Svetosavska crkva, srpske gusle i Kosovo, koja nas čini Srbima svetosavcima. Pa nije slučajno naša besprimjerna epopeja izvezana dijamantskim slovima na krvavom pergamentu okupanom nevinim suzama, upravo uobročena još u jedno trojstvo, predkosovski, kosovski i pokosovski ciklus. Ajde i ta geografska trojstva da samo pomenem, 3 rijeke Morave su krvotok zemlje Šumadije, kao što su 3 rijeke Bistrice, disajni organi moje blagorodne i plodne Metohije. Srem, Banat i Bačka je trojstvo koje sačinjava srpsko vojvodstvo, ali, poštovana gospodo, od trojstva do trojstva, umjesto ustrojstva nekako stigosmo do rastrojstva, pa voljom moći i pera onija kojima zakon leži u topuzu, a tragovi smrde nečovještvom, i naših podrepaša ili gospodara proklete im duše što na komade izdrobiše carstvo, razasuti smo po Balkanu u 3 srpske države. E sad da vidimo koliko gusle okupljaju taj razasuti svetosavski rod. U srpskoj Sparti, Crnoj Gori, postoje 2, srpska i nesrpska Crna Gora. Dukljanski inkvizitori srpstvo proglasiše za jeres, a guslama brišu prezime. Pa su otprilike sve gusle podobne, samo one srpske nepodobne su po gledištima političara. Možda će neko dati prizvuk i ovoj mojoj skromnoj besjedi politički, međutim politika i istina uvijek su se sukobljavale, danas nemaju ni zajedničkih tačaka. Ogledalo srpsko razbijaju
ne kadri u njemu da se oglednu. Primjere čojstva i junaštva baciše pod noge, Vuku Dojčeviću ne daju da priča, knjaževe, himne onamo namo za brda, ona se odriču, ali su zato snovi i sinovi Novaka Kilibarde i njemu sličnih udarili u manite. No, postoji jedna velika brana koja će izdržati, a to je Crnogorsko-primorska mitropolija sa visoko preosvećenim mitropolitom i Savez guslara Dušanovo carstvo. Sačuvat će srpstvo u Crnoj Gori. Republika Srpska opravdava i ime i prezime. Držite se, sinovi junački, krvlju ste platili svaki pedalj i alal vam vjera. Sada bi se kratko osvrnuo na Vuka i gusle, na to, kako reče jedan režiser, nesrećnog intelektualca koji je teglio svoj narod u Evropu, a niti je Evropa znala gdje je Vukov narod, niti je Vukov narod znao šta je Evropa. Međutim, na tom putešestviju tog Gorostasa i pravopisnog Megdandžija, kako ga naziva Meša, koji je srpsku reč, kako reče Matija, izveo iz tame usmenosti na svetlo pismenosti, njemu su gusle i epska poezija bili pasoš i viza po Evropi 19. vijeka. Držao je Vuk u lijevoj ruci te gusle, dok se rukovao sa najblistavijim umovima Evrope. Danas na tim Vukovim guslama u njegovoj rodnoj kući više prašine i paučine nego struna. Ta prašine i paučina je nataložena na našoj kolektivnoj i nacionalnoj svijesti i dok god gumicom zdravog razuma ne izbrišemo taj brlog sa svoje nacionalne, kolektivne i pomalu uspavane svijesti, sunovratit ćemo se u ambis moralnog slepila, beznađa i zaborava. Svi normalni narodi Vukove gusle bi konzervirali u najljepšem kristalnom staklu, ne kao muzejski eksponat, nego kao fontanu sa koje je zabrujalo najblistavije vrelo naše literature. Ja sam Vuka Karadžića i njegovu posljednju uru sa 2 strofe ispratio. Vuk u času samrtnome pozvao je ćerku, Minu, okreni me da još jednom vidim srpsku domovinu. Prekrsti se sa 3 prsta uz molitvu pomoz Bože, zastakljeni pogled osta na parčetu suve kože. Ode Vuk Karadžić pred lice Boga sa guslama, a danas na Vukovom saboru ili nema gusala ili su zanemarljivo prisutne. Zamislite dane Mozarta i Baha bez violine i klavira, zamislite Tesline dane uz Petrolejku i Lojanicu ili Da Vinčijeve bez Mona Lize i Tajne večere. Samo tako ćemo razumjeti odsustvo gusala sa Vukovog sabora. Ovo govorim da dopre bar do ušiju, pošto do srca i savjesti naših ministara zaduženih za te rabote neće, pa možda i oni stave misao u pogon. Da vidimo koliko smo kadri da sačuvamo gusle i da ih svijetu pokažemo kao svoj genetski kod. Zadnje vrijeme provejava i u Americi i u Evropi da svim balkanskim narodima otprilike podjednako gusle pripadaju. Ja podsjećam, Srbi su mijenjali vjeru, ali se gusle nijesu turčile. Ja ih nikome ne osporavam, ali su nešto počele nicat i u Hrvatskoj, i kod Bošnjaka, i kod Arnauta, njihove laute. Ja bi samo podsjetio, znaju to, izučavaju oni, Balkan i Evropa i Amerika, da je prva ploča snimljena
na srpskom jeziku na tlu Amerike, ploča koju je snimio srpski guslar Petar Perunović Perun. Prve ploče snimljene u modernoj Evropi s početka 20. vijeka su one zlatne koje u berlinskom studiju snimi Vučić Tanasija. Zna Parijska Sorbona da je 33. godine dvorski guslar kralja Aleksandra i srpski guslar Petar, odnosno Ilija Vuković, na smotri folklora evropskih zemalja zapjevao i zavrijedio najvišu pažnju. U Srba su gusle tutnjele i prije nego je Muhamed prešao iz Mekke u Medinu. Na Nemanjića dvorove gusle su guslale mnogo prije nego je Kolumbo krenuo za Indiju pa zalutao na ovaj drugi put. Ali da vidimo da li smo mi ubijedili sebe da su gusle starije od svih nas i da će nas nadživjeti. Da gusle ne pripadaju nikom lično, a da mi svi pripadamo njima. Postoje pregaoci, doduše prilično rijetki, koji se zaista ovim poslom bave ozbiljno i kao guslari, i kao predsjednici, i kao sekretari društava, koji imaju urednu i dokumentaciju i arhivu. Postoje guslari koji su žive knjige i žive čitanke gusala, jer veliki je teret nositi ime narodnog guslara. Ali postoji i oni koji znaju 40 stihova za polufinale, iako stignu do finala iz neke pjesme odabrane po svom izboru. Mislim, ti rijetki koji su pregaoci i stoje na čelu Saveza srpskih guslara, da im svi zajedno poželimo mnogo sreće i da im pomognemo koliko smo kadri, jer bez gusala ne možemo ni korak dalje. Završit ću rečenicom Isidore Sekulić, kojom je ona završila svoje kazivanje o guslama u Somboru: pa dok je jednog guslara i jednih gusala, srpstvo neće propasti. Hvala, poštovana gospodo. Čestitam u slavu Budala. Tako se zove slovo koga ćemo čuti od arhitekta iz Nikšića, Balše Šijako.